Bordo je ponovo u Beogradu. Nakon prošlogodišnjeg prvog izdanja ovog posebnog vinskog događaja, vinari iz najpoznatije vinske regije na svetu i ovog marta su u našem glavnom gradu. Da li će ovi susreti postati tradicionalni na početku proleća? Ovo je druga manifestacija u Crown Plazi, a peta manifestacija od kad smo krenuli da radimo Bordo u Beogradu, tako da smo ove godine, mislim da smo dosta bolje nego prošle godine sa asortimanom vina i sa posetom i sa svim ostalim stvarima. Ove godine imamo preko 250 vina, imamo nekih 20-ak što vlasnika, što menadžera iz vinarije. Bordo ima i bela vina, je tako? Ne samo crvena i ona su danas ovdje. Tako je. Bordo ima osnovna bela vina, to oni se nalaze u pretežnom Pesak Leonjanu i u samom Bordovu kao poziciji, a imaju i bela slatka vina, to je Sauternes, tako da imamo tu priliku i da probamo ta slatka vina. Bordo je sada došao u Beograd, ali da li ti preporučuješ da Beograd ide i u Bordo? Da, ja bih preporučio svakome da ode da obiđe Bordo kao vinsku regiju koja je dosta lepa, sređena, gde su postavljeni jasni pravci kako se proizvodi vino, šta se radi u veku. Šta je tebe najviše impresioniralo u Bordo? Splet svega, hrane, vina, načina prezentacije, proizvodnje vina, bukvalno sve. Ne možemo da kažemo da je najbolja, znači jedna od boljih regija je Bordo. Njihova prednost i velika snaga je to što su davnih godina postavili apelacije i postavili standardizaciju same proizvodnje i zato su tu gde jesu. Da li mi kao zemlja koja te kreće u ozbiljnu proizvodnju vina možemo da naučimo nešto od Bordeauxa? Zato smo i napravili degustaciju danas, da zajedno učimo i da razumemo šta to oni rade, zato što su oni izgradili svetski ukus i stil vina. Njihov stil vina je prepoznatljiv u svetu i ceo svet prepoznaje taj ukus. A mi smo mlado tržište gde je dosta lepo, dosta razvojno. Ovde nam je došlo u goste dosta naših domaćih vinara koji su probali sva vina, tako da smo mi dosta dobri. Ne mogu da kažem da smo lideri u regionu, ali smo sigurno dobri. Manifestaciju Bordo u Beogradu obišla je i nova ambasadorka Francuske u Srbiji. I must say that today I tasted mainly Bordeaux because this is the main point. I just arrived a few months ago in Serbia as an ambassador, and I already noticed how important wine culture is here. So this is something very positive when you are a French ambassador, and I must say that this event is just amazing. It was my first time here. I'm sure that I will come back next year and take the whole day to be here and cancel all other meetings. I think there is not many events, maybe it's the only one, with so many different Bordeaux wines. And they all told me that. And for Serbian wine lovers, it's exceptional, really. Which wine do you prefer? I'm a wine lover, so I'm very open, including foreign wines, not only French. And from the Serbian wines, of course. Oh, you have to tell me which one is the best. I will test it. A kakve su impresije vinskih stručnjaka na ovoj manifestaciji? Ovo je veličanstveno što je urađeno, veliki broj profesionalaca koji se nalaze na samom sajmu, što raduje, veliki broj someljeja, tehnologa, distributera, ljudi iz prodaje. I imaju priliku da probaju jednu mladu berbu priličnu za Bordo 2023. I pitanje je samo kako oceniti berbu. Vrlo je teško pričati trenutno od 2023. Vina su još uvijek mlada. Ono što možemo da kroz ova sat i po vremena koliko sam ovde, da primetim, to su zaista velike razlike teroara, različite komune, približno istog različitog sastava zemljišta. I sve ono što svi mladi Bordeaux i svake mlade berbe predstavljaju, to imamo i danas u Beogradu. Jedno sjajno iskustvo i za Beograd i za Srbiju kogoda je prisutan danas ovde. Ono što mogu uporediti sa mojom poslednjom posetom Bordeauxa 2010. razlikuje se, tamo sam konzumirao vina između 10. i 20. godine, vina posle punog odležavanja. Jako je teško napraviti neko poređenje između onog iskustva i ovog ovde. Ovo ovde mi je savršeno, fenomenalno, prilika
da se susretnem sa šatojima koji sam prodavao pre 30 godina, berbe 70-ih, 80-ih, da probam tu 23. u kakvoj će biti kondiciji. U kakvoj kondiciji vino sada mogu dati jedno jako povoljno, dobro mišljenje, prezadovoljan sam naravno. Zrelost vina, pogotovo vina iz Bordeauxa, mnogo utiče na sam kvalitet i pravu ocenu ovih vina imaćemo za 5 do 10 godina. Pre nego što se upoznamo sa predstavnicima vinara iz Bordeauxa, nastavljamo putovanju u jednu drugu takođe poznatu vinsku zemlju.